wang ignot behem tu nakulat along nangli tumapan isibir takimi labang su behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng loke nangli tum kenang sota sona mungdo anta long ponji la pen computer online service la son si pan card apply ka certificate apply la pen kaprek kapachok ponje war size kami nangli tum long pon ni jong si nangli tum ye joy ke nangjia phan puluti la ber kiti mobile number along humri ignot 9957159956 la pen 8638023394 Aprangsi nilihin pen karbengora do ana phansitami adap kne kardom nang pajeriklo kardom pinya da pa birta long pen ni sami lupi karong hampi aprangsi birta hepi Dhansari pen di photo kang lit parpik pen a jok I hum hanjang ke wan bo ma hem konglong kaching thang Borpothar PS ke paro Santipura sor bubu bakar bangpu inut akar BP ningkan kre trokanim supia phan cholang rem Sarupathar constituency ke paro apar majung atwara mohor non birtang ton ben arjuban exinem Dhansari pen di photo kang lit parpik pen a jok I hum hanjang ke wan bo ma hem konglong kaching thang Lason si patumi lakha krisir kep Dhansari constituency ke paro dardali IB adungalong Dhansari pen I hum hanjang ke wan bom atrak Golaghat district an ke ponje phan wan bom aporahut towar ka hinula pen kang lit parpik a jok ada porphai truck apor malom men chingthang het pusi driver mate gari ka tewar abang phupen pherang ke thingnu nang than pachini dun Halapu driver hin pen nang kachethan du na tengte hanjang ke wan usitami ki ong ola pukali thoila pharoi sira phokep an baksi do jiputa chethan ponthu labang so tra kaching thang along kapa jok dunje phan pura kacherap tu abang phu atung pen kachethan pon la pen kachuning rike labang so towar ke non an chot kalilo sonsi aphong ki sung chetong nanglo sonsi ki sokyun e pen chenglok kaprek pen akisung chetong nanglo Lasinon chari bom BJP sokar kar binglo Tomos Council ke thekeding ningkime parpik CEM ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC tilotuma hasnu phan labang sotwar prabjin pen kapatang ponje phan pinangan chiroktok arada tumpen chuning ripon ringti News Desk Report Public TV Karbenglo মালটো ধনচুৰিৰ পৰা আনিছে ধনচুৰি না বস্তুটো কি আছে ইয়াত বস্তুটো সৰিয়হ আছে আচ্ছা এইটো ৰাইট সাইডত মানে টানি লৈ গ'ল বোকা কাৰণে টানি লৈ গ'ল তো উপায় নাই অলপ জেচিবি আকৌ আহি পেলাই জেচিবিলে টানি দিছে তাৰপিছত আকৌ এইটো আকৌ বেছিকৈ ফাঁচি গ'ল আৰু এতিয়া আকৌ সিহঁতে মানে আনিবলৈ গৈছে এইটো বস্তুটো ক'ত লৈ যাব এনে বস্তুটো গোলাঘাট আপোনাৰ নাম বীৰধন সিং ড্ৰাইভাৰ ন ড্ৰাইভাৰ সৰিয়হ আছে ইয়াত 150 বেগ আছে কেই কুইণ্টেল ল'ব মই নাজানো ৱেইট কৰোঁতে এইটো আমাৰ লগত মৰ্ণিংটো আছিলে আচ্ছা এই মৰ্ণিংটো ইফালে গ'ল মানে জিচিবি মাতিব জিচিবি এটা আহিছিলে ৰাতিপুৱা এইটো মানে এইটাত আছিলে গাড়ীটো তাৰপিছত গাড়ীটোত ইয়াত টানিখিনি ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিলে এতিয়া গাড়ী যাবলৈ ৰাস্তা ওলাই গ'ল গাড়ীটো বেয়াকৈ চাইখিনি গুচি গ'ল আচ্ছা মালটো ক'ৰ পৰা আনিছে এইটো ধনচিৰি Borpothar PS ke paro Santipura sor bubu bakar bangpu inut akar BP ningkan kre trokanim supia phan cholang rem kedam tang pai chikroni phaing ko rapli ni lakhaing ko rapli diopani constituency XMAC karitang borsing rongpe hem ke chobi pon anim supia phan bubu bakar pu abangpu warsai kimi cho endamsi or phai krihini rachite mapor malom meglang nodam je phan kabori Lason sila bangso birta kar bilo chari song tumtong sikot pen arjulong CKSA Bogajan District Committee lapen arnam lang PKSA branch an parta pherang ke bitunga hokalam kachini je phanpura adimakrongan humri damlo lapen hapu aru susitami arta wepin lang lasi tong sikot pen bubu baklar aphan neping nang ji pusi Borpothar raikom sai khiari deng sitami fire alo
sidami pipa jirdamlo. News Desk Report, Public TV, Karbi Anglong. Babu Baklar di Analo si Bang ma. Anarlo barabasi. Kia kan siang ni masuk tak hemawi. Megi pen buti ni panawan pi anke ni bang pulot laso megi aku kita cepon dengan kusini itu lalang pan he. Aman anke laso anke lo bang ni panan ku jar he. Aman ni lang megi pen buti wan lo. Aman ke ni laso megi aku tidak cepon dengan kusalang anke pulun he. Aman ke nang arni pore lo la penihem kita ngota ni yang dundi puta than lo ama singi nang jubol jos na arni pore lo ki nita la son se jibon puja le he aman ki nita nang dun si lo inki skuti ta thiku blong si pasa aman ki la so amuni ni phan ki la so megi pen la so megi aplo thi ni phanang pilo aman ki ni dare kitchen abang ki so amuni ta em la Skuti pasang pen direct mungkin angdun pilo kitchen aman ki kitchen angdun pilo aman ki migi bunar po bojalo fast ko ki 5 rupees biscuit ta do ke biscuit ta ne phan biscuit nang pilo lale choka prang mon ni phan nang kipu jalo aman kin ta biscuit deng lok ma ti bo thak bat ko anke moton hata nang pilo ke ni deng duno aman ke laso amuni ni bang pujalo ke migi tun he the pusini pulo anke apule dawe pusini ke thanun lo aman ke lasa kita apule saucepan si laso muni siki huma apule ta aman ke ni phan pulo daglang dungon pulo aman ke langda dung lo aman ke gas am bakar no pulo gas ta pakar no anki la soalang apini ami dia fule tani sidang lo aman ke embala alang solo anki uti megi har jog lo ke samuna baton tha pulo pachon lo aman sin ke ni bang bi char tung nu lok lo alang ikangui makangui lo aman ke alang ingui lo aman ke ingui lo gas ke bora lo anki asamuta bikog lo aman ke ha ni char tung lok lo anki ni natang jui lo ki ni phan direct nang bam check lo aman ke nang bam check lo aman ke ni tar nang ka jui jale fasu ke he aman ke aphi ke ki nang hang re jalo sumuni ni phanang pu jalo nang phana anang ke chinghon ni supia son megita na giwan pi tinan giwan pi bajalo amar kinta on nange ni phanga akhi ni singa matha bajalo amni bangi ko aman kinita buma alang ki chenmes ne ni jibo aman kinita nang hang re jalo amar ko chi dam ki jalo aman ke direct gam pe ni kitchen lu pipe toilet nasidam aman ke laso muni bangke phanang hang jalo amani ta pima poma dam no amani selfie chikling nang polo amani bangke chiklik klik pula inke ni phan in nang bam hello jubol jos lo ta aman ke nang bam hello aman ke laso muni ta selfie klik ni selfie chikling nang polo aman ke ni hanang bam pon hello na ta rita na open hello afun nang ke aphi ke apen cheba thap tholo amage ni phana otpon hello aman ke ni phanang ku jalo ni dam po bolo aman ke dani ngarong no laso megi ke mojunun ko jalo ni phanang ku aman ke bolo aman ke laso tani hanang bam pon hasnai ban dam po bolo ni dani chi thelo aman ke lapuna tang lo direct ni ke hongna dam ji ji ma ko jalo aman ke room ang den andi ke room nandi hanang pon den room nani hanang pon de lo palong thang hanang pangi lo inke laso amuni le bangke ni phan ki
ning om long kis nang pilo ke left kis nang piji kuma mani dan ka phu pi ni pilo ke la so tai ki charteng ong lo un eda lo alang ki the gi te muni dina ma aman ki nita un eda lo aman singi palong tha pani lo ki ning tan ang od lo long athak nang pa bebe po lo aman ki nita phyong pi niong ong ma phi ge ajan non po lo charteng bor ibor alo un eda lo yedi hong nita na od het lo amanita ari ko rakman nang ala di phanang lo plo lo aman ta nang ka ji khapire ong la so mi ya phang sung do ana phanta la si so ta pen na ti vek na to Sarupathar constituency ke palo apar majung atwara mohor Sarupathar constituency arlo pa tora rongpen apar majung ke dam atwar 5 kiloan bakdo pachu tim karbing long atum nangka humria rong arara tum atwar mohor laso twar ke dam kiju arara tum akisung the perfect lo athe arvile jang simlo te atwar hidi ke baitang ason la pen sok anta imia son si mandet binong apar majung arong rong thom do lake ilingarong rong hangarong sinararong larong thom atuma kisung the piklo kisung ge thenaya bangke school student atum school kidun towar hinu ajok akesiksa thevik nisto kion e kache pon ajo phero phanta kisung thevik jasimet pet uso mahang pathega hut ke char chong pon nang kok towar kimi an ki pon je phan lapen ar village jang polo te cycle anta ponun e kachi rok tok arada tum nang ke thandun na tengki MLA Dr. Mominta towar nang pipopo election a hut ke chak onglo lapen non ke dobom Mrs. Kadom terang PMSC karbing lo Turmas Council ta ke chak onglo bon ta alang litum election a hut ale kachu enje phanchot lapen vote kapalong je phanchot pusi che thanring kilo lapen abatai election a hut ta nang ka che chak onglo aprang si ke apar majung kedam atwar si selampo pu bon sitami non puda larong thomatum akisung kiduk posi chini ne detma pusi aphu chipa chengring ti athela karbing lo Turmas Council kachare tum ka pinchong apar majung arara tuma phanke a oke chodet a hi kelang selet pu asar lam the mandet binong athe election a hut ke bai ke jem lapen vote a phan chot puta pumi japra langso pen indroni ronghang nang kilo birta news desk report public tv karbing long Pinyada pa berta bangki lapan sekang toniklo kado kabe panstami domi thakmi kardo